Ramadan ganteng. Kayak kingkong itu madan. Pak Heri entah kayak posisi Pak Heri. Entah kayak posisi. Apa nih? Madangnya loh. Wah, standar. Naik kelas kami nih. Karir kami jadi gimana? MTS nih. MTS. Suami takut istri. Dolan dikokon momong. Lagu. Tuan rumah iki tukang repoti. Wis ngerti kamar mandi nih wong, meh wong mesti sam repoti wong iki. Lama sih, seperti online, seperti di dapur kayak. Anakku nih MTS gue ya. Ora bukan sing SMA loro.